Intwari aho ariko ara gishoze bitangaje ariko ikintu gitangaje kuri stade Intwari tubitariki 20 z'ukwa gatandatu aho ariko match iteye ubwo buze match iteye ubwo match iteye ubwo iyi match ifise uburemere papa iyi match ifise ikintu gikomeye cyane mu gihugu cyacu iyi match ni match de charité ati sibanuye kireba iyi match ihuza timu Nyange na timu Saido kubihuza timu Nyange na timu Saido icyo ni ikintu gitoya ahubwo intumbere y'iyo match ni yahe hano hari abantu barise 2000 d'entrée bibaza ngagiye abantu bibaza nga 2000 d'entrée ngagiye mu mfuko yabo bakinyi no ayo 2000 afise uburemere ayo 2000 agiye gufasha ikintu gikomeye ngaha mu gihugu cyacu atagiye gufasha kirero aya 2000 warise wewe na mugenzawe aya barayegeranya akakusanya yose bakaza kuyafashisha abatishoboye papa urumva ko kana baza kuyafashisha abatishoboye ayo 2000 rero ahubwo 2000 yari makeya ndabwiye ati iyi match turi muri mita ikibuga kiragaragara ariko nibwo bwa mbere match baye muri mita bakaryohera abafana papa bamitwa Mr Champagne aje guterwa stade yose abafana barasara papa stade yose abafana barasara arateramishije abantu turagurumana wa turi muri mita igice cya mbere cyaheze timu Nyange itsinze igitego kimwe ku busa bwa timu Saido iyi match kuba ari match yaje guteramisha abantu ivyo cena siyesanga ari ibintu bitoya umuga kuva umenya ari ko ari match ije cyo gutoza amafaranga yo gufasha abatishoboye navuze ati mwubaho nico kikoreka yuko ujya twebwe abarundi nuko tuja mu mahanga ntabwo twibagira Burundi bwacu ntabwo twibagira iyo twavuye nico cyane nkunda bakinyi boss barenga imbere bakaza gukina mu gihugu cyo hanze ninde aza gutwara igikombe cy'uno munsi ubuherutse timu Nyange yara gitwaye ese no munsi irasisubiza stay with me gushika final ndazi uramenya iso boje bison